सोनिगा अतिथैगु ये यला वो खोप थोय सोनिगाया बासिन्दा छिनेवाते थथगु हे पहया कला संस्कृति वो परम्परा दु थोय कला संस्कृति वो परम्परा मध्ये न दे दशा हनावया जंगु जात्रा पर्व न दु बहुजाति बहुधर्म बहुभाषिक वो संस्कृतिया दे थका मसिका दया जंगु नेपा देया नेपामी पि दथुइन नेवा जाति देश विविध जात्रा पर्व हनावया जंगुदु जजलपा नेपा चनलिया नेवया जाझो नेवा मसिका स्वयसना दिपी सकै सोकोमी भाजु मेजु पिन्त दुनुग्ला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा परापूर्व काले जुजु नरेन्द्र देव्या शासन काले थन नेपा देले छिन्नित तक वामोया अनिकाल जुल ताकाल तकन जलवृष्टि मजोगुली थुकिया समाधान्य नीति गुरु श्री शान्तिकराचार्य आज्ञा जोगो कथ कामुनी क्षेत्रया यच्छकुल्याम स्विनिता लक्षण युक्तम लोक उद्धार्यायत जन्म जुया बिजाम श्री आर्यावलोकितेश्वर करुणामय यात नेपा बिजागुको जुल थतेहे ठौया जाजो सजिमिस ये देया तान्त्रिक गुरु बन्धुदत्त वज्राचार्य खोपया जुजु नरेन्द्र देव वो यलया र चक्रभरिया वना कया हम श्री लोकनाथ अतिथैगु बुङ्गदेव जात्रा विषयले छगो रिपोर्ट निवेदना गुदु वस्पोल्या त पद्मपानी लोकेश्वर रक्त लोकितेश्वर वो रातो मक्षेन्द्रनाथ न ध्यागुया थुगु जात्रा यलया दक्षिबे ताहकगु वो प्रसिद्धगु जात्रा न ख स्वादिस थोय बुङ्गदेव जात्रा विषयले छगो रिपोर्ट नेपा बहुजाति बहुधर्म व संस्कृतिया देख थन नेपा देशे बसोबासे न जोपी विविध जात जाति त मध्ये नेपाया इतिहास नाप प्रत्यक्ष स्वाफुलुगु छगु जाति ख नेवा थोय नेवा तेस थथगु रीतिथिति व परम्परा अनुसार देन्दस विविध जात्रा पर्व हनावया जंगुदु नेवा नखचख व चिठी त्यपिनेगु जात्रा व पर्व याना नेवा संस्कृति तमी जुयावया चंगु खनेदु नेपा देशे हनिगु थिथि जात्रा पर्व मध्ये सोनिगया यलनगरे हनिगु दक्षिबे ताहकगु जात्रा ख आर्यावलोकितेश्वर करुणामय बुङ्गदया रथ जात्रा विक्रम सम्मत 650 निसे सुरुजुगु ठुगु जात्रा लच्छी वा लट्या सोयान ताहक जुइफु ठुगु जात्रा सकल प्राणीया रक्षाया नीति लोक कल्याण व वापिगु इले वा बालक सेकित वावेका बीमा तैगु कथन हनावया जोगु खनेदु अठेजुया वस्पोल्या त वर्षा व सहकालिया देवता न तागुया सोनिगया थ्यातसे विराजमान करुणामय मध्ये न रक्तावलोकितेश्वर अतिथैगु ह्याङ्गु वर्णमा थुम करुणामय या स्थान यकुहे चुए लागु खनेदु बुङ्गिदय नाम न प्रसिद्ध म ठुगु करुणामय त खस भाष रातो मचिन्द्रनाथ धागुयाई तासा नेवादेश पद्मपाणी लोकेश्वर आर्य लोकितेश्वर रक्त लोकितेश्वर व लोकनाथ न त्यागुया तधगु महिमा दुम रक्तावलोकितेश्वर बुङ्गद्य छगु विशेष प्रकारया पवित्र चाँदेका तम ख सुन्दर खनिदुगु ठुगु मूर्तिया छेने रत्नमुकुट नाप किकिपा कप्ले सिन गप्ते कर्कोटक नाग्या रत्नमाला व नेमेगु न टिसा सुसज्जित जुया चौगुदु व तुति कलिन झ्याका तगु खनेदु जवगु लात पलेस्वाचुना तम वस्पल्या कवगु ला वरद मुद्रा खनेदु वस्पल करनामे खुला बुङ्गया शिखर शैली निर्मित देगले विराजमान जुइसा मेगु खुला यलया तबाले प्यागोडा शैली निर्मित देगले विराजमान जुइगु ख रातो मचिन्द्रनाथ न थागु यानावया चोम बुङ्गद्य नेपा देशे हगु ख वंशावली उल्लेखेन तगुदु परापूर्व काले जुजु नरेन्द्र देव्या इले थन ताद तकन वा मौया हाहाकार जुया चोंगु जुल चिन्निद तक जलवृष्टि मजिवा हे महा दुःख कष्ट नया मृत्यु जुया उन अनेक स्वस्ति शान्ति याना न जलवृष्टि धासा मजुगु खना जुजु थ सुहेमे शान्तिकर वज्राचार्य जुथ्या उना यनेकने यात वेकल थगु दिव्य दृष्टि स्वबले गोरखनाथ नायम छम योगी
मृगस्थली उना सक्कल नागराज पिन्त थगु आसने तया तपस्या याना चोंगुलिङ नेपा दिसे ता इ तकन वा मगु थैगु ख सिगल गोरखनाथ करुणामय पाखे अनेक शिक्षा दीक्षा मन्त्र तन्त्र सेका पारङ्गत जुया प्रसिद्ध जुया चोमख गोरखनाथ चच्छी निछि साधना याना थ गुरु करुणामय लुमन्ती याना चुन गुरु या दर्शन या नीति नेपा वम गोरखनाथ नागराज तेगु आसन तया फेतुना चोंगुली जलवृष्टि मजुगु जुया उम योगी या त थना छुए त कामारु काक्ष तेगु थासे हुना करुणामय या त याक्न हे नेपा देशे हे मागु खंगा शान्तिकराचार्य जुजु नरेन्द्र देव या त आज्ञा बिल वस्पल कामुनी देश या यक्षगण या जुजु शशी नायाम यक्षिणी या न्यासम क्यापी मध्ये दक्षिबे कुकलिम ख थया विजेत वस्पलिया प्रभाव कामुनी क्षेत्र सुथे वापिना निनेहे पाकेजुया प्रशस्त अन्नदया अनया जनता व लोकया सुख आनन्द दया चुन वस्पलिया त जतन्याना थन हे त शान्तिकर जु ये देयामा थ शिष्य बन्धुदत्त ब्रजाचार्य खोपयामा जुजु नरेन्द्र देव व यलया ललित जापु सोमेशित सुइनिता लक्षणयुक्त म लोक उद्धार या त जन्मजुम लोकनाथ या त नेपा देशे क्याके छ त ले नाप्लाम कर्कोटक नागराज या त न नाप यङ्कल आपाल बाधा अर्चन पार या वे कपी कामारु कामाक्ष थिएन अनदासा यक्ष जुजुया पुवास्यागु जुया चुन गुरु बन्धुदत्त जुजुया पुवास्यागु लङ्का बिल अनली बन्धुदत्त जु थपी कामुनी देशे वैगु कारण पुवंक यक्ष जुजुया त कन थ क्याया त नेपा देशे छेगु इच्छा जुसान यक्षनी अठेदैगु लोकनाथ या मान दासा थ तस्क यम कान्छाम क्याया त नेपा यङ्केगु आज्ञा मब्यु थनली गुरु बन्धुदत्त तान्त्रिक साधना याना मोहनी तया सुवर्णया कलसे दुने भम्ब रूपकया बिजाम श्री करुणामय त सोथना पेम भैरव पिस कलश कोबिका थासे तारन्तया नेपा दुति हल रिद्धि सिद्धिया बल नेपा बिजकुम करुणामय दर्शनया नीति शिष्य गोरखनाथ आसन दन थनली सक्कल नागराज पिन आनन्द आकाशे वना मेघमाला दैगु वचुगु सुपाचे चोना श्री लोकनाथया दर्शनयाना जलवृष्टि याना हल अनलिपा सक्कल लोकया कल्याण जुल थुकथ कामारु कामाक्ष थैगु देश श्री करुणामय नेपा दे बिजाकुगु ख चक्कसित करुणा तैम द्यजुया वस्पल्या त करुणामय थागु ख बुङ्गद्य नेपाले दुहावे दुंगा विधिवत रूप वस्पल्या रथ यात्रा न्याकुगु ख बुङ्गद्य या रथ यात्रा बछलातो पारो निसे सुरु जुइगु ख थुकुनु तबाले विराजमान बुङ्गद्य या त देगल पिकया खते तया पुचे देका तगु रथे विराजमान याकी कने खुनु बुङ्गद्य या रथया निहोने चुना कलश पुजे यई थोया कने खुनु साखती तुंकी बचलाथो चौथी खुनु रथ यात्रा सुरुजुई थुकुनु तबाले विराजमान मिन नाट या त न रथेतया सालाहै बुङ्गद्य या त लस्कुसियागु हेतु पुचे ठिङ्क है सकबाद्य या रथ न्यने व बुङ्गद्य या रथ लिउनी तया रथ यात्रा निजाई रथ यात्रा या नापागुदी गुर्जु पल्टन हर्ष बधाई या ढुङ्का रथ या त पुचो साला गाबाले ठिङ्की थिथी बाज व बाज या ताले नाप हुलिगु प्याखन याना जात्रा अजन झझधै कुहे न्यायपुसी जोंगु थुगु जात्रा आपल जनमानस तेगु सहभागी न खनेदै तासा रथ सालिया नीति न य कुहे जनशक्तिया आवश्यकता दु गाहबा तकया जात्रा या त गुरु बन्धुदत्त या जात्रा अठिदैगु या जात्रा न ताई थुकुनु गाहबा या तका छलफुन याकी तासा कनेकुनु या दिया त गाहबा या पूजा धाई पूजा खुनु रथ साला मंगले दिकियंगी गाहबा या पूजा खुनु चकबाद्य या रथ लिउने बुङ्गद्य या रथ न्योने लाका मंगले तक द्यसाला यंकी
नापा नापा सस्ती खुनु जक नुगया ढका रथशाला यंकीगु खसा थौकने पञ्चमी खुनु हे रथशाला मंगले दिकेगु याना हगु ख थया कने खुनु अठेदैगु सस्ती खुनु नुगया न्याकेगु ढका मंगल देवशालीगु ख थते मंगया दुवा पुलेव हे होखु छिकेगु धागु परम्परा दु नुगया जात्रा त खोपया जुजु नरेन्द्र देवया जात्रा कठाउन क्यागुया रथ नुगतले थिनिव या न्याकी गुनु यादि नुगया छेलबु खसा कने खुनु पुज्या हनी पुजाया कने खुनु त्योसाला थैन ट्वाया बालकुमारी द्वया देगल्लिक दिकी कने खुनु हाक्न थनन द्यसाला यंका लग खेले थेंकी अन नवयागु मण्ड दुगु मासीमा चाहेकी नापागुदी रथ छचा चाहेकी सा कने खुनु निचा चाहेका इति तक रथशाला या न्याकी वया कने खुनु रथिया ब्यामुले चुएचोना नैक्या कुर्की ठुकिया त नैकेल लुइकु धाइ ठुकुनु नैकेल लुगु स्वेत थन असंख्य मनो त भेलाजुई थते चोनसे कुर्का हगु नैक्या ल्याफट ढासा उमेशिया पुत्र लाभजुई थैगुन जनविश्वास दु नैकेल लुइकु कने खुनु सुठे नापा मिसतेस द्यसाला इतिया दोबाटे तेहै ठुकिया त याक मिसा पुज्या थाइ याकमिसा पुजा कोचाका जावलापी सालेया नीति भिगु साइट स्वेगु ज्या जुई साइट सोया पिहावगु भिगु दिखुनु इति ट्वाल देवशाला कुमारी पाटिया लफिजुका जाउलेखिले यंकी थ्वेदी कुमारी पाटिया फल्चा जीवित देवी कुमारी विराजमान याका जात्रा केनेहेमागु परम्परा दु तिथि बाजा गाजा नाप्नाप गुर्जुया पल्टन हर्ष बधाइयाना राज खड्ग रथे उपस्थित याका रथ जाउलख्य ठेंका उखुनु जात्रा कोचाकी गुख छिसा सोयासना दिगु ख आपल हे बाधा अर्चन पार्याना तान्त्रिक साधना याना सुवर्णया कलसे दुने फमया रुपे बिजाका कया हम वुङ्गद्य जात्रा विषयले छगु रिपोर्ट आधासा जाजुले दिपाय इजु दंगुदु दिपाली पाहक्न थोय विषया पुवंक रिपोर्ट सयादी फै उकी आयत पलख दिपा दिपाली पछि त हाक्न छक जाजुले तस्कु सेना जना छिसा सयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याझोले तान्त्रिक साधना याना कया हम श्री आर्यावलोकितेश्वर अतिथैगु बुङ्गद्य जात्रा विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट नेबेचनागु ख आधासा सोयादिस थोय विषया पुवंक रिपोर्ट रथ जाउलाख्य ठ्यगु पेनु दुखुनु भोटो जात्रा जुइगु ख थटे जात्रा या इले भोटो छाक केने मागु तैगु बिसले छगु बाखन सोना चोगु खनेदु छगु इले सोनी गया तौदह तैगु थासे चोम नागराजा या रानीया मिखास्यागु जुयाचन यको हे वैद्य तक्केना हरेक उपाय यातन रानीया मिखास्यागु लंके मफत छनु वी जायना चोम ज्याफु यात नागराजा वैद्य धका थगु दरबारे यंकल तर उम किसान वैद्य मखुसान वैद्य ज्यान समजुया चुन किसान थगु खिति तुइका वास देका रानिया मिखा तयाबिल थते तेव हे रानिया मिखा स्यागुन लन अठेजुया रानी तस्क हे लेताल नागराजा उम वैद्य किसान यात फत यगु वस्तु फोनि त आग्रह यात किसान अनुचोगु तिलिक्क थिगु हेरामोती जडित फोटो अठेदैगु पाक्लौ छपा फोन नागराजा वहे फोटो वैद्य किसान यात उपहार्य रुपे बिया छोल छनु उम किसान थम फिनातगु ठोहे पाक्लौ टोटा वी जैना चोगु इले छम भूत खंका उगु पाक्लौ खुयायंकल ठोखना किसान उम भूट्या त लिनायंकल तर किसान भूट्या त लिलाके मफुत छनु जावला जात्राया दिखुनु उम भूत वहे फोटो फिना जात्रा सोगु जुयाचोन ठोखना किसान थगु फोटो लित काट भूट्या त इनाप्या त तर
उमपुत उगु बोटो थगु दया दाबियाना लित बिगु मति मतल अथि जोगुली निमेसिया दथुई इबापुजुल फोटो सुयागु ख धैगु प्रमाण निमेसिया केने मफुत अठेजुया अनुपस्थित जुजु गुणकाम देव थुगु फोटो श्री आर्यव लोकितेश्वर बुङदया त देशना बिल ठुकुनु निसे बुङदया त छना तगु उगु फोटो रथिया पेखे चोना किनेगु प्रचलन न्यागु ख धैगु तापुदु थथे फोटो किनेगु दि जोगुले ठुकुनु या त फोटो जात्रा धागु याना हल ठुकुनु सोनिगय अपुअटाटे भक्तजन त बुङदया दर्शन या नीति वैगु यै तासा गुलिसिया थन खेले चोना फेन नै फोटो किनेगु दि खुनु थन राष्ट्र प्रमुख यान उपस्थित जुइमागु चलन्दु थुगुदी राष्ट्रिय सम्मान कथ गुर्जुया पल्टन सलामी नाप्नाप नेपाली सेनाया टोलिन सलामी बिमा थते रथया पेकुने पालम्पा थावना किनेगु फोटो यान थगुहे महत्व व विशेषता दुगु खनेदु दक्लेन हापा बुङदया त फोटो किने ढुङ्गा देव मनुष्य व नागलोक या त किनेगु ख अठेवया लिपा खोपया जुजु नरेन्द्र देव येया गुरुजु बन्धुदत्त ब्रजाचार्य बेलया रथ चक्र भरिया ललित ज्यापु व कर्कोटक नागराज या त किङ्गु ख धाइ हाक्न क्योगु फोटो भूत प्रेत किसान व वैद्य व तारन तैपी ब्रजाचार्य नाप लोकजन व यक्षलोके चोपी सकलसित क्योगु ख न धागु या फोटो जात्राया छनुन्य भूत प्रेत पञ्चायाय नीति रथिया छचाखेर जाहोले मागु परम्परा दुगुली थुगु ख्या त नापा जाहोले ख ताइगु ख लिपा थ्वे खगो अपभ्रंश जुया जाउला खेल जुमागु ख दैगु मान्यता दु थुगु जात्रा कोचाव हे बुङदया त रथ कोकया खतेतया बुङया यंकी नाप सलन्स भक्तजन त द्य त वनेगु दका द्यया लिउ लिउ वनेगु यै त्यो बुङ्गे थ्यङ्का पेनु दुखुनु आपल भक्तजन व बिचा पूजा तका बुङद्य या दर्शन या नीति वनेगु यै थुकिया त पेनु बिचा धाइ थुकुनु हे बुङद्य या जीवित देवी कुमारी न अन विराजमान याका तै सकल भक्तजन तेस बुङद्य या नाप कुमारी माजु या न दर्शन यै देदस चौलागा प्रतिपदा खुनु बुङद्य या नजुई वस्पल या त पञ्चामृत पूजा यै अथे नेवा परम्परा अनुसार सम्पूर्ण 10 कर्म विधि पुवंकी अनया लच्छी लिपा अथे तैगु बछलाठो पारु खुनु रथे विराजमान याकीगु खसा ठुकिया पेनु लिपा अथे तैगु बछलाठो चौथी खुनु रथ जात्रा न्याकीगु ख बुङद्य रथया त थिथि द्य पिनेगु प्रमाणया लिदसा निर्माण यागु ख शिखराकार शैलिया रथे त्रयोदश भुवनिया प्रतीक जिन्सोगु तल्लादै तासा श्रीनिता लक्षण युक्तगु रथया पेचा कचाया त पेम भैरव्या रुपे कया तगुदु थुगु रथया क्वे तचा जुया चुए चिचा जुजुङुनी अथे रथया न्यने तया तगु ता हकगु घमाया त कर्कोटक नागराजया रुपे मानयना तगु दुसा घमाया न्यने हेग्री भैरव साधनायना तगु खनिदु बुङद्य ल्याउने स ह्याङ्गु वर्णम बोधिसत्व न
बिजाके मागु खनेदु रथिया दक्षिबे चुए ब्यामो व थननिसे पत्ता न वेकातगु खंके फै ठुक त नेपा देशे हनेगु थिथि जात्रा मध्ये आपल विशेषता जागु दक्षिबे ता हकगु बुङद्यया जात्रा कोचाइ थति हलिन्यंक ना जागु झि निवातेगु सांस्कृतिक परम्परा लेंका ते मागु झि सकल नेपामितेगु दायित्व ख झिगु भाषा कला संस्कृति व सम्पदा लेंका ते फततासा जक झि निवा लिनि छिसा सोयादिल आपल हे बाधा अर्चन पार्याना तान्त्रिक साधना याना सुवर्णय कलसे दुने फमय रूपे बिजाका कया हम बुङ्गद्या जात्रा विषयले छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझो नेवा मसिका छित कथिताल अथेहे थुगु ज्याझो छिकपिन्स प्रत्येक बुधबार बनेशा गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुदेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सयादी फै वहे कथ थुगु ज्याझो छिकपिन्स नेपाल च्यानल एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड याना सयादिस नाप थुगु ज्याझो छिस नेपाल च्यानल युट्युब न सयादी फै छुना कथया छ्यात सुझाव्य नीति स्वापु तयादी त इनाप्यासे थौया ज्याझोस जे अनुसाना ब्याटेना नेपाल च्यानल निरन्तर सयाजना दिस शुभ